Чуваш патшалық хальхи история архиве шене жулумен «Сохраним историю Чувашии вместе» пірле акции бужарчы. Онан целлеве республика күнчулинчи пілдерішлі болымсене упраган документсене асрахова расы. Хальхи история архиве шене акции бужарныне білзенех управожа РСФСР халық артизы Нина Яковлева келзе жетірі. Чуваш театрынже утмыл міршул халық азавындараган сцена ыстын пулдарулық режидене везембе жығынна шыржыр документ пухынзагайна. Везем Яковлевсен жем ежен гынамар халық шында пызык пілдерішлі. Нина Михайловна архива келенде упранна сагырвын вижі документ илзе келже. Хай, хаммаран пуштарза бидерзе келдім. Келден, шанба пиде пызык ештівашшы, ол телмелле упранайт, нештады қайзак емес. Келден жуғалма бұлдарайт, күндан жуғалма бұлдар емес, шанба пиде шанчықлы вырын. Күнда ішлеген зәне пиде пызықтау. Пуласы рузым малиғы варашшы, ол телінзе қаймалла. Архив ешенезем кашни документа сканер видергаларза электрон лого пидывашы. Шавнамай шим ежен уйрыма хақлы хуцене каялла илзе гаймада юрать. Шавахта кунда юлны материалзем яланах бір температурыра шанчыклы упранашы. Шак акцин тептерлеве Чуваш инре, Чуваш республикин тулажынже пурнаган, шимезінже, шинзенже упранаган, Чуваш республикин история жинчен қалазы бараган документсенбе сыну гечіксене упраза хаварасы. Шакыш валли архивын падим условия бур. Падим жинзене ехарвалат бур. Хыжзен келенже документсем сыну гечіксен бур. Чуваш республикин история жинчен қалазы бараган изем. Чуваш республикин жи пузы хола. Паджек ялзем история не учса бараган документсем пур булзасын. Чуваш республикин хальки историн патшалық архивне келзе пама. Шакыже пула и бир сиринбе бірле Чуваш республикин историне бірле упраза хварма пулдарат пур. Хальхи история архивы игибинде жирымыш жылда бужарна халық астывымы шендереве упрар акцияде онышлы ертіні. Пәдембе тыван жыр живын аслы варжибе жығынны вишшыр аллы документ пухна. Чувашен историне пірле упраза хварар акцияде нумай жинжын кызыклы буласа жанашы ергелу жезем. Пухынны материал зене упраны зірбушне візімбе архивисем тірлі әшіре анлы узу гурма балырдашы. Чувашен гыларым Валей Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.